Mwaramutse neza abandi mwiriwe bitewe n'aho muherereye, reka dutangire tubasuhuza tubabaza ati se muraho mumeze mute, murakomeye? Twebwe hano mu gihugu cya Uganda ndabona twakiriye inkuru itari nziza idashimishije, aho tubajije amakuru y'urupfu rutunguranye rwa Theo. Ni ibintu bibabaje cyane, bibabaje imitima y'abanyamurenge bose ku isi. Reka dutangire tubahezesha agaciro ko kubakira abafana bacu, tunasaba abantu bakigera hano ari ubwa mbere gukanda ako kantu ka subscribe, kandi niba usanzwe warabikoze nabyo turagushimiye cyane, uhawe ikaze n'ubundi. Hanyuma rero tugiye kwinjira mu kiganiro kigufi kitari kirekire, aho mwabonye inkuru y'uyu musore ukiri mutoya cyane yitwa Theo. Theo njye nari nziranye nawe, nari muzi Theo, ariko kuri uyu munsi inkuru ihari ni uko Theo yitabye Imana mu ijoro ryakeye. Amakuru reka tuyave imuzi n'imuzingo tuyabagezeho yose uburyo ibintu bimeze. Mbere twihanganishije abanyamurenge bose ku isi ndetse n'umuryango w'abasita, mwihangane mukomere. Gusa abanyamurenge twese turi bene nyakamwe, buriya titwatinda tuvuga cyane ngo umuryango umurara uyu nguyu, twese turi bene nyakamwe. Abanyamurenge twese aho duherereye twihangane bitewe n'ibiri kutubaho. Mu minsi yashize rero dusubiye inyuma, mwabonye umudamu waguye ahantu bita Icaka muri Uganda, bavuga kuko yishwe n'abajura. Abajura nibo bamwishe, ntabwo ari amakuru, ni ukuri kwari kuzuye. Hanyuma uyu munsi rero mukaba mubona uyu musore nawe witwa Theo. Theo nawe akaba yitabye Imana n'ubundi azize iki? Ibyo wa mudamu bavuze yuko ari byo byamwishe, abajura n'ubundi nawe nibo bamwishe. Hanyuma reka tuze tubabwire amakuru yose uburyo ibintu byifashe. Muhawe ikaze kandi na pole cyane, mwihangane, imitima ikomere, Imana ihumurize imitima ibabaye, Imana isure uyu muryango, Imana iwihanganishe. Abavandimwe ndetse n'abaturanyi biwe, Imana ibakomeze, kandi ndizera yuko muza gukomera. Imana ikize imitima ibabaye. Uyu munsi rero abanyamurenge turababaye kubwo kwakira inkuru ibabaje y'umusore wacu mwiza mutoya, umwana wari ugifite ejo hiwe hazaza heza, kuba yitabye Imana kandi agapfira ahantu hatari mu gihugu kirimo intambara. Yego biba buriya iyo twumva ngo umuntu yapfiriye muri Congo, uba wumva nyine kuko yari yagiye nyine mu kurwanira igihugu, yitabira Imana. Kandi hariya umuntu hari ubu wicara uvuga n'ubundi tumuntu ari muri, ni ukuvuga Imana nitakinga ukuboko zogenda uko. Hariya biba byumvikana, mu rugamba niko bimera. Ariko se tukibaza kuki mu gihugu turimo gifite umutekano nka Uganda dukomeza gupfiramo gutya? Ubushize mwabonye wa mudamu yitabye Imana, abajura bamwishe urupfu rubi tutavugira hano, nta nubwo ari byiza kubivuga. Urupfu yapfuye, ariko urupfu yapfuye rwari rubabaje mu buryo abantu bose baca aho ngaho bakumirwa ahantu yapfiriye uwo mudamu. Kuri uyu munsi kandi rero uyu musore akaba yitabye Imana mu gihugu cya Uganda, aho bita Mitiyana. Yitwa Theo, papa wiwe yitwa batubwiye ko papa wiwe yitwa Pasiteri Hakizimana, batuye aho bita Mitiyana. Kandi reka mbibutse neza yuko aha Mitiyana n'ubundi niho hegeranye na hahandi wa mudamu aherutse kwitabira Imana, wa mudamu uherutse gupfa. Kandi so tukibaza rero ibi bibazo byadusanze biri kudukurikirana muri Uganda, ese amaherezo yabyo aragenda he, aramera gute? Nibyo twiyambaza, nimba hari abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se ikirundi cyangwa ikinyamurenge bari muri leta ya Uganda, kuvuganira abaturage byaba ari byiza cyane kandi bizadufasha. Mu gihe n'umuturage agize ikibazo bakabikurikirana aho ngaho, basi bakadufata kimwe n'abagande bari muri Uganda, cyangwa se bagakurikirana, kuko iki kintu kirasa n'igifite umuzi mubi muri Uganda winjiye mu banyamurenge.
kuko kumva ngo umuntu yishwe, umwana w'umusore yari afite ahantu yikoreraga, niko bavuze, amakuru niko yatubwiye yuko ngo yari afite aho akorera, niba ngo yaratashe, niba byagenze ngo yaratashe ariko cyane ibyo ngibyo ntabwo ari byo twitayeho ngo yaratashe ibiki, icyo twibaza kuki umunyamurenge ari gukomeza gupfira hari ahantu, icyo nicyo twibazaho, kuki umunyamurenge akomeza kurenganira hariya. Aha rero icaka ejo bundi umudamu yarahaguye, aho bita Mitiyana byegeranye, undi arahafiri, urumva yuko ba bandi n'ubundi nibo bishe uyu nguyu. Rero reka dukomeze abanyamurenge bose ku isi, twihangane dukomere, ibyago niyo turi kuvuga ngo ba bandi nibo baba, gusa biratangaje kumva abantu bamwe ari bo bakomeza gupfa kandi bagapfa mu bihe bikurikiranye, mu bihe bidatinze kandi ahantu hegeranye. Urumva ni ibintu bigoye kumva cyane, bivuga kuko bamusanze mu ijoro nibwo bamufashe uyu musore, baramukubita kugeza bamwishe. Rero nawe urumva ni ibintu njyewe rero iyo mbonye nk'umusore w'umunyamurenge ungana gutya, nza numva noneho n'umutima uri kurusha nko guturika, kubona umusore w'umunyamurenge ungana gutya ukiri muto, umwana wari ugifite, kuvuga ngo ejo azaba ari uyu nguyu, ariko Imana buriya igiramo amahitamo yayo. Twebwe niyo tuvuga ngo se azize iki, twavuga amagambo menshi, twawushiraho tuvuga nyine abo bantu bari muri Uganda, nimba ari mayimayi yatwinjiranye simbizi, ariko buriya ikintu cyose kiba ku mwanya wacu Imana yakigeneye, nta kintu cyose kibaho kitagendera ku mwanya Imana yakigeneye. Ni ukuvuga rero uyu musore Imana yamuteguriye urupfu kuko ruzabera hariya Uganda rwiwe, itegura n'umunsi n'isaha, kandi iyo saha ntiyoyirenza, iyo saha ntabwo yari kuyirenza. N'ubundi niyo mpamvu Imana yakomeje kuzuza gahunda yayo, uyu munsi akaba yitabye Imana. Rero izi zari imbuto zeze, dukunda kubivuga cyane, ariko rero reka twizere yuko ibi bintu bizatuvaho, ibintu bizakurikiranwa wenda n'ababishinzwe muri Uganda, abashoboye kuvuga bavuge, mureke mbabwire, mureke duhaguruke. Muri Uganda haje umwuka mubi, hari abanyamurenge bari mu gukubitwa hariya Uganda, Zambarara hehe, bakabamena imitwe, hari abanyamurenge bari mu kwicwa. Noneho tureke kuvuga wenda gusa ngo ni uko abapfuye, tuvuge hari abakubiswe bamugariye mu nzu, hari abahuye n'ibibazo, hari abatemwe muri Uganda. Ukibaza isi ibi bintu biraganisha he? Nitudahaguruka ngo tuvuge, ninde utuvuganira? Ndashimira abanyamurenge za Kenya hehe na hehe babona ibibazo bibariho bakagenda bagakora imyigaragambyo, ariko muri Uganda, abanyamurenge ba Uganda twabaye gute? Tuza twama tumera nk'abantu batari muri Uganda, tukama tumera nk'abantu bari ahandi hantu, twabaye ba nyamwigendaho. Ariko duhaguruke tuvuge, abanyamurenge bari Uganda, abafite amacano, muhaguruke muvuge, kuko kuri YouTube hari igihe ugashiraho kakagwaho umuntu w'umuyobozi hariya muri Uganda, cyangwa se umuntu ufite ijambo hariya muri Uganda, yakagwaho akumva ibiri kubaho akatuvuganira. Rero ikintu cyose ni uguhaguruka tukavuga. Nitudahaguruka ngo twirwaneho tuvugire abantu bari gukubitwa hariya, bicwa, bigira gute, ibi bintu tuzaje dusange byaturenze, byabaye ibindi. Amakuru mfite muri iyi minsi ni uko abanyamurenge benshi aho bagiye batura muri Uganda, amasaha bari banasanzwe batahiraho siyo bagitahiraho. Abenshi bari mu kuryama, bajyamo gutya, yigiraho akabona umuntu araje mu ijoro akamufata akamukubita, yarangiza kumukubita akagenda. Hari umugabo baherutse kuza bamusanga mu wiwe mu nzu,
baramukubita barangiza kumukubita barisohokera baragenda, basize umuntu asa n'uwapfuye. Ariko Hamani Imana ishikinga ukuboko. Rero muhaguruke tuvuganire bene wacu muri Uganda, n'imyigaragambyo dushaka twoyikora tuvuga ati badushakire umutekano aho turi, apana kuvuga ngo ibintu twama tubigira ibyoroshe kandi ibintu bimeze nabi. Ibintu byaturenganye. Nta kindi nakongeraho. Ndashimira umuntu wakurikiranye Ruta TV One, uri umuntu w'agaciro cyane kandi ndagushimiye cyane. Twari turi kuri Ruta TV One, umunyamakuru Rutazunguzwe. Niba ari ubwa mbere uhageze, nagusaba kugira ngo ukande ako kantu ka subscribe. Murakoze.